Riječanu T9 plus 20 na Kodanu. Eto, super. Dobro, nastavite vi. Sad sam se javio da vidim jel to još radi. Moli Boga da to radi. Ja ćete natjerat da ćete prije nego što nas prime u Europsku uniju i u Uniju popravlja boleze. A se mora gdje teško sada. Da. Dobro. A to je onaj 747 koji sam ja radio. Njega sam imao ovdje za ova mjerenja. Međutim, dobro večer, ugodno tebi i dečkima i idem, dobit sam tu nekakvu obavezu kad moram napraviti. 7-3 lako noć. Ajde, pozdrav, da. Pa eto, kada žena radi, muče, struju radi, onda možda je sve toga. Kad ovo popravimo, izmjerit ću ga ponovo. Jedan koji